chắc phi ni hi USA lam mi thla tu te Irish lam chuak ania ani khan a tha zonga mi te sei du tur chanchin dangdai tak mai un lo lom le zel tur mi te poina an la sei chon chho ve zel tlak sul nu min nut chia ani ama kha mi hausa ton to billionaire dollar tlu le ding on riat chuang zat thok chok phatu ani thina ma se aboral meu chuan nei aloi anei to lo ama khan engkim mai kha adam lai khan azep plat sia asum aral tak vek na chan miten anan riat meu chuan mitin mai kha abarakhai em ani keipo tiamin billionaire rethei ber anti khopa nun tam nei le ngainom nei tu chanchin chule ahun masalam chanchin toy fel takin han sei zar zar don taila chakka kumsanga zakwa somthum pakhata New Jersey USA pianga ladam zela chutuna hian kumsom ko panga ani tong chung ko hausa taka tanga piang ani big lova apian hun lai kha Khawvêla pum economy tlak chet hun lai the Great Depression thlen hun ani nen anopan deu lai tang to khan atulna awangin sikul kalpa in sumtho chona aunau dang tenen an thok thin Christmas card te azora achang la in mi in kota vutla then fai na te athok lop lopa sanga zo kosunga le nga thumin kara Korean indawa khan atelve a awan neya adam chong zinga telani indawo top nuwa Cornell University ale khazir chunjom le tabok he university a akalai hian sandwich chang azor pa thina sandwich man anti pha hial company din chaudan chakhau sakna hi Elon Musk le Bill Gates tiangin technology lam ani velova thilzora sumdon na lam ani zok toifel de winan soi taila a company ming hi duty free shopper ti ania until zorber te chu thilman tam luxury item sang perfume tham no maizial engilote ania anzorna mun berpo airport ni in khwalzinten chi anchoi ngai lovin thil chu anzor ta thin ani an company ming duty free ti aniang hian Japanese ka an customer thatak an ni chowa an rang ka chak khur an ni bermai ko sa ko somruk chawa khan billionaire ani chawmaya har satlo billionaire ni ero makte doi lir sangkhat nei angai awangin hun adu deu kan soi teng khan a hausak wang lai berin dollar tu le ding on riat athok chok ve man khati jong ka hun ma sa kan ti lan zor zor thei chu ni se athil phalna le aluan chona chanchin ngainom em lam hi anhoi chho don tiang kumsanga zakwa somret pania khan the Atlantic Philanthropies ti hi adina he pol thil tumber chu mi te tran puya mi te ta na luan chu ani top mai hetiang polang chi reng hian a hran pa in sum tho chu an nei lova mithil phal te pek tling khom mangin mi te tan an luang chuak mai thin ani kanzo inspiration ang hi ani mayome kumsanga zakwa somret pali aloni chuan chakfi ni hian thutlu nanghong nei lian tak asiam tarup mai aukil nena chuan hei kasum tho chuate hi karin phak bakin apung chaka heti za chumte hian kele ka chungte min bol ata min ti boi hi karem tilawani tuna ka kumpo alatam tukma hian kanayang ang te hi miten tangkai takan man tura pek chu vek kadu ani atita a khati hun lai khan kumsunga pathumna amang mek ala upalo duni sira chu inti house taka leng zir man alani thutlu na lian tak chu asiam ta chu thutlu na chu hei hiani asumla luna nar ber an company DFS a ser nei zong za somthum pokwa lai mai chu apol din Atlantic Philanthropy khan apeta top maya lagle le arem tolowang ti hesa ati ani khati hun lai a ser lot zong ka dollar makta doi zanga chuang ani tunlai poisa hlut na ang chuan handa taila dollar tlu le tingon khat point puruk chuang ani power var ani kha athil ti dan omzia chu hei heni an company tho chu lep ani zong te kha a kauna alu to lovanga mirang te tana luan chuna tur pol adin Atlantic Philanthropy kauna lir khan alu to zok don ani mirang te tan chung sum te chu man chu ani char to mai don ani chu amale anu pui fanau te mamo engilo atan man ve tur dollar makte doi nga te chu ada bang ve boka abak zong za som ko pokwa zat mai chu mirang te tan lon ral tir ta ni tuklo rim avana mem thil kal chhozel dan chu hetiang he ni kha thutlu na ka tlem te ti lo chuan an hre hau lova
DFS a tho pui te po kha a hril hek lo a hritu te po kha an soi chu arem ti lo bok a thil tum chu aruk theyang berati atum top mai ne an poldin Atlantic philanthropy kha Bermuda lama ason ta phot Bermuda hi thler karter te USA chaklama ani engwanga hemuna son hinge ani achan choi hi ni USA a chuan sum chevel zong mi te hriat theya puanzar angai thina tuin nge sum tho ti te tutin nge sum chu dong ti zong te ka mi te mu thei tura talan zel kha danin a phut ani Bermuda ero chu tiang thil chu angai veluwa aruk theng berin athil tum chu atilo tling thei don ta ni chu a hausanga atiral nuwa anun chaudan nikha thil thuwa mi hausatun to ni thin kha mi hausatla chia ang chau ani tamaya nima sila til theng zong te kha athup ne em awang khan mi te hriat ero anilo kumsaka jagwa somret pareta me po khan chanchin bular Forbes khan America ram house saber somni pathumna apuang mau mai anei zong lut zong nian soi chu tlu le dengon khat point pathum lai mai ani a nimasila khatiun lai khan chakasum boma eng thamma a om to tlat lo adan pa ngai angte ta in DFS tan khan rim takin na athok renga azin fawa board meeting ate tel reng tho arilu achuan ka thorim jon kala ho sadeu dewang tilam alang lo ka thorim na hi mi te tan mal somna ani don ani ti ani thung khatiun lai anun dan phung holam tak millionaire meu tia ta na om lo mi te na anti sakhial tur chu heng te hi ani a tho pui mi ho sa tak te chuan an mi mal thlo theina te an leya karman tamber Ferrari Rolls Royce angte an lei fo ani chak fini ro hi chuan chutiang thil te chu a lei velova ke in akal ani lo vek po in relemo basa te a chuang mai thin zo kani thlona a chuan po in aman tlom chi economy class a chuang maya achan an zo la in aman tama chuang ta nen kan thlen hun ain ang reng tho ani lom ni ati mai zel a file angilo vel han ken nan ti khan ipte briefcase man tampui ta ka amang lova bazar na man chi ni om tak polythene te hi amang mai zel zok ani asana bun an en sak taila premium branded sana Rolex ti lam chu a hlat ve khop mai asana bun thin chu Japan ku chuak Casio dollar som panga man lek hiani a India poisa chuan cheng sang khat le thlem vel chau ani Google lam han mu mai thei Rolex sana te ro hi chu ato u chu khop mai hei magdadoi som panga man te magdadoi riat magdadoi ruk ti ang te po aw mani chak fini ro hi chuan eka sanaman tlom hian sanaman tamte ang thovin hun avong dik thei ati mai thomno lani se anei tam violo a hak tok te hi neya fai takina en kola angai hanon ve fo mai thina ni thomno nei tam le thomno man tam nei tam hi changkan na ani berlo ti hi puchak hian entonatan minhut chia ani chu chena in anei chungchang han sei le don taila tut ma deu ka chuan in thale man tam pui hi mun thum mun li vela hian anei ve thina nima sela mi te ta na luan chua mo ta a chen nuwa erot chunga in zong de chu a hral le ta veka a luan chona pola khan a chung lut le mi mai ni ama pola in nei talo na tafam chu mi te in alu ave ta mai ni aboral ma kum som li don vel chu mi in lo ina ko sa ve ta ni chu ain lo te la kha te fel et an mamo kim ve bi na ni si ani maya aro pui violo chak khan fa panga fanu pali le fa pa pakhat anaya meu safa an ni na alang haulo an pa khan an mamo sang thomno an zirna engilo te ka chu atum sak maya an chol changin mi pa ngai angin na sang an thokin anin hlove mai zel thin an pa hian sum tho chu har sa je hi an thiat adwa ol sam taka poisa tam tak nei thut that lo zia hre chiang boka afa dei sum tam tak aro chum tir zi lo bok an no nuak arem tilova hring nun hi an mani ngeina an fight ve adu puini kha a en kol dana khan afa te hi an vuilova an pa hian chon thu an sei jok hial mi tana khosak du dan kha an thre thiam lo mi ui kom an ti anun du dan chip tak ngai kha then khat te khan an thre thiam lo viau maya a thopui tam tak la khan anau sana kha an tilang sarna samai si a ani la kha mi van tlang nun ang chaw nung thin ani mai nen a thopui then khat te nen ngai dan in an lo na lian tak an nei zui boka ani ngai dana kha chuan an company tilar turin anei tu te khan anau sakna an tilang tura an ngai chak ero kha chu angoi maya
midang te tan kan ei zong ka lan ral atina nei ti thu te kha asai chok ngai lo mi te khan billionaire ani emo anna tireng bokatin ni tu te nge chak khana tran pui thin chak fi ni thil phal zar zo tu te kha an tam khop maya sumpo andong tam na ro e chung zinga than khat lang sa zol te an ta lang taila ale ka zirna thin Cornell University nena dollar tlu le ding on khat zat mai a pe a Ireland zirna ti ma son turin tlu le ding on thum chuang a pe le a Vietnam le Africa ram tam taka hrisel la konga an man tur tlu le ding on chuang a pe bok a vaina sembral tak taka tlu le ding on riat atling khom kan ti to kha mi hausalar US president nita Donald Trump hausak na hi tlu le ding on ruk point panga ani meka ani thunga roi chu pawh ni ti hi hairol lo khopa a hausak zia tilang thiam ani amaro chu hausavio ma se chakfi ni an mi te tan apek ral zat billion riat po ala lo thlang phalo ri chu ani hi chakfi ni man chwa ani ta ain thup seng talo chak ka chon theini sela chu athil ti zong zong te kha adam chung le kum khwa in thuplen adu hialo me mi te mota na ti kha ani lo na samai si nen kumsom pathum zet aruk takmewa athil kalpui thin Atlantic philanthropy kuta a hausa na zong zong alan le mi te puina tho dan zong zong te kha lo thei lovin mi te shet tura puan zar aloni ta thil thlen cho dan choi tiang hi ni chak khana ser nei zong zong te kha company danga shala asum hloma don thoi mai adu ta a company din pui Robert Miller ero kha chon alo du lo na samaya in phatsan na lian taka ngain kota kalpui atum zui ta ni kota an thu hi thlen ani vai chuan chakathil ti ruk zong zong hi hailanin aom ngei dona chia tax pumpel tum awang hetinga romana siama te pulet ani hlo theiti ashia athil thati kha amol phau pui shep theiti ashiani chu tiang thil thlen chu adu lova a thian tha em thin le a tho pui a dora lo changjui ta Robert Miller chu a chet khalta a chanchin bulian tak New York Times January sanga zakosum ko pasari choka headline lian puin he gave away $600 million and no one knew ti chok takul maya asum dollar makte doi zaruk zat chu tu marshal lavin mi te tan asemral tinani chu thu mi tan han chet chuan mitin mai chu abarakhaya mi ui komchak anlo ti thin kha mi thiang him chak ti lo ni zui ta ni a share pot chu boina omlovin dollar tlu le ding on khat point porukin a hral zui ta boka abo bang omlovin chunga hral na te chu Atlantic philanthropy khan a chung lut le tam mi ani DFS company ka amang tha zuya ahun ol nei zong zong de kha mi te puina na mangin na an thok tha zuim ti te chu a en fe zuya ani khan mi te ne na poisa pek mai kha athil ti dan phung ani lo khovel ram sang sha azin kolin an puina dong tu te khan an thok thaim ti a en fe thina khatenga a en fe lai khan tunge ani a in shet tir ngai heklo aru vekin na ti thin ani an thok tha ati chuan a pek bel zela an thok tha lo ati ani ro chuan asum pek ati top tamai thin ani ahun top lam September ni sompali sang ni somni aloni ta chakfi ni hena tumram athleng to a chu a hau sakna mammo tu tenena semral vek chu ani apol din Atlantic philanthropy khan anna zovin ti top aloni ta kumsani somni butum lok khan chakfi ni chuan muang takin min kal santa ni aboral hian anupui in enkol na turatan sumada shan dollar magdadoi ni chau anu chiani dollar magdadoi sangriat chuang thok chok tuin magdadoi ni che ada bang ani chu chakfi ni chungchangi soya en ton tla na tan soi zui chiam katum lo anun kha a testimony ni mu mai rol anilo mishing te hian thil tra kan ti ve chang te hian mi te fakni anuam kan ti a kan thalhel fo thin Bible soidan ero he kan du dan kal lakhi ani thung in thil thati te mi muata na ti lo turin film khur ro u chuti lo chuan in pa vanami nena loman in nei lovang ikut dingla minati chu veila min thresu se mathaya bungruk chakfi ni hian he thil hi atakin anun bui chiak hle a amaro chu tlang chi pa khom chu thuruk thei anilo ti in mathai zia ka vek hian kan mu awang hian chakfi ni thil ti kha alen tham em awang khan thup sen ani talova
atum le ro man lo tevin athil ti teka puan zarin alo om ta chau ani puchak fini iti tra e